Deja tu estela en el camino. Descubre Galicia, sus 1.700 kilómetros de costa salpicada de singulares rías y los acantilados más antiguos de Europa, con mar abierto, aguas interiores en calma y 30 puertos jacobeos. Una oportunidad única para navegar, desconectar, peregrinar por mar y conseguir la Compostela este año santo. Embárcate en el Camino por Mar, una aventura que suma la espiritualidad del Camino de Santiago con el deporte náutico, en un marco natural incomparable y el patrimonio cultural y gastronómico de Galicia. Una ruta de peregrinación que se remonta a la Edad Media y se consolida en nuestros días, rememorando la tradición de la traslatio del apóstol Santiago. Embárcate en el Camino por Mar, navega 100 millas a vela, sella tu credencial en cada puerto y recorre a pie los últimos kilómetros hasta la Catedral de Santiago. Embárcate en el Camino por Mar. Deja tu estela en el camino. Laissez votre sillage sur la route. Découvrez la Galice, avec 1700 km de côtes parsemées d'estuaires uniques et des plus anciennes falaises d'Europe, avec une mer ouverte, des eaux intérieures calmes et une trentaine de ports jacobins. Une occasion unique de naviguer, se relaxer, de faire un pèlerinage en mer et d'obtenir la Compostela en cette année sainte. Embarquez-vous sur la route par la mer. Une aventure qui combine la spiritualité du chemin de Saint-Jacques de Compostelle avec le sport nautique dans un cadre naturel incomparable et le patrimoine culturel et gastronomique de la Galice. Un itinéraire de pèlerinage qui remonte au Moyen-Âge et qui se consolide aujourd'hui en remémorant la tradition de la traslatio de l'apôtre Saint-Jacques. Embarquez-vous sur la route par la mer. Naviguez sur 100 000, tamponnez votre credencial à chaque escale et marchez les derniers kilomètres jusqu'à la cathédrale de Saint-Jacques. Embarquez-vous sur la route par la mer. Laissez votre sillage sur la route. Lassen Sie Ihre Spuren auf dem Jakobsweg. Entdecken Sie Galicien mit 1700 Kilometern Küste, mit einzigartigen Flussmündungen und den ältesten Klippen Europas. Mit offenem Meer, ruhigen Gewässern und 30 jakobinischen Häfen. Eine einzigartige Gelegenheit zu segeln, zu entspannen, auf dem Seeweg zu pilgern und die Compostela in diesem heiligen Jahr zu erhalten. Begeben Sie sich auf die Route des Meeres. Ein Abenteuer, das die Spiritualität des Jakobsweges mit Wassersport in einer unvergleichlichen Naturlandschaft und dem kulturellen und gastronomischen Erbe Galiciens verbindet. Ein Pilgerweg, der bis ins Mittelalter zurückreicht und heute durch die Erinnerung an die Tradition der Traslatio des Apostels Santiago gefestigt wird. Begeben Sie sich auf die Route des Meeres. Segeln Sie 100 Meilen, stempeln Sie Ihren Pilgerpass an den Häfen und wandern Sie die letzten Kilometer zur Kathedrale von Santiago. Begeben Sie sich auf die Route des Meeres. Lassen Sie Ihre Spuren auf dem Jakobsweg. Leave a wake behind you on the way of St. James. Discover Galicia, 1,700 kilometers of coastline, dotted with unique estuaries and the oldest cliffs in Europe. The open sea, calm inland waters, and 30 St. James ports. A unique opportunity to go sailing and get away from it all, to make a pilgrimage by sea and get the Compostela this holy year. Embark on the Way by Sea. An adventure that combines the spirituality of the way with sailing, an unrivaled natural setting, and the cultural and gastronomic heritage of Galicia. A pilgrimage route that dates back to the Middle Ages, which in modern times has become established as a way to retrace the steps of the Traslatio of the Apostle St. James. Embark on the Way by Sea, sail 100 miles, stamp your pilgrim's passport at each port, and walk the final kilometers to the Cathedral of Santiago. Embark on the Way by Sea. Leave a wake behind you on the way of St. James.